Parlok mentangan pen HP ya kalenti ba pidai banyai cha ka jakayat kai shadam sait ka bayat na lentirim kadai na gani kalenti ba pihak banyai pan poi sha kadai ka jaka kani kadai na ka banta jong kitu ki parlok ki baju keli bat sha ai kadai ka jaka haba ki yo iya kidur ki ba ki brio nani ki parlok ki pus ha kadai ki jaka tementa pihak banyai na kani kalenti kadon bai tang kawai kalenti kawan poi syadu syawa jong kepung miam Tementa ngila poi hakani kajaka rengi poi hap deng jong uslam di pila banwan pe hi de laki jong hikmat hoi ke jaka kadai ke pe tenat henre kam da sai bah ha kani ke video pila banwan kai hi sya kadai ke jaka Nrei ngakwa ban ong ipi ki parlok barok ki bakwa banwan pek kai sakani ka jaka ada piwan ha kapor bahap uslap pidai banda pikir bah ha karkom ban parking ya ki kali ki jong pi namar yo le se pinom lai chu ban mi namar kalong ka jaka bakham janjar ada piwan ha kapor baslam parlok ngakerpat ipi barok pinwan pe ide lagi jong hikmat kamno ke jing tenat kamno ke jing kiang ka jaga bun na preng jong pi ki balapoi kani ka jaga manwan pe kai andre dam bun ru ki bompat poi tela da piok por kanu kasni ke ba pilai desa wan kai sakani ka jaga